Kublay pikinang ped baro bat kumju yaki subscriber. Te minta kindian inya phaja ka khubor ka blami na po kanang ba Pune ka bahap po ka jala Maharashtra. Bat ka khubor ka lang ba pen bam tingka kineki kintai arngot ya ka wei ka pulet kintai. Bala ang ba kineki arngot kilapan bam tingka hadian ba kilapan ken ya ki kendon jangki traffic hakatai ka surak apo katai ka nang ba Pune. Bala ang ba kane ka video kala sapriang ka lang saudang cek internet bat kumjuru ki pulit jangatai ka nang ba Pune kila iya kane ka video bat kila suspense nanya kane ka pulit kintai na mar bakala pediang ya katai ka pisa ki ba kineki arngot ki kintai kila pen bam ya katai ka pulit kintai. आता गेल्या झूम कर वरती कर थोडं ना आलं ना भाऊ इकडे Tehang ne pat phini I ya kane ka video kabalami na po kari Turkey kabadan siapa Middle East jangan ne ka slap thai pala ang bakat bakat ka reporter lene kanang ai news kadang keren hakat kari Turkey te ka miau kala penthot ya ka bat kane ka miau kala penthot hakat ka rukam ba ki bere ki balai I kane video kila iskon lot ya ka ka miau. مرفأ بيروت. أما الآن وبعد اكتشاف هذه المستوعبات التي تحوي مواد قد تشكل خطرا على السلامة العامة تطلب الأمر اتصال هاتفي واحد وسريع لإعطاء الأوامر بمعالجة هذا الملف. Te takane khubon ta ka singit sa isyam yang par aga wei ka video ka ban sawan.